Assalamu alaikum. Fayat Vidya, Kakandaka, Bavi Hakan, Haruga Terega, Media Hayatuga, Waragina Turutan Alvanda, Kurevich, Rajay, Waragina Sarahadutaka, Adirajam Berugas, Waragina Sarahadutaka, Waragina Gomtaka, Turu, and Miss me, Mihatana, Alunga Hayatuga Kura, Emme Hasta, Daturu, Ade Makka, Adi Madina, Meh, Bima, Diumge, Nasi, Balahira, Kurapia, Mifar, Libigami. Arno masike mikurani mida turuge ves maulumata tiverpunna hisaba hama hagenate haste gotigga umrage ativeri alukan ada kuruma ituni eggane daan tayyara tibe parattaka ves mi video tapun kommitwarege ehi terikame dibene kamge ummiduga ade mida turu aluwandu mikurani gibla hajjandu umra ha gurupa ekiga e gurupage hawaluga mi datur kuriya gendiu mattaka process kuriyam kuruma ekiga WhatsApp group ade mi taturuga bairuwa huriha paratan hune group an edu koravigen dia almana paha korawuni hama huriha maulumatake waran update ko warak kudi hen hiwa kankam tanden almana war tafsil ko maulumat hicha koramu dia kam paha kora dini gotun upedi dan huriha swawatake pesama jawab demun diai pura tariha pura gadiya mi huriha maulumatake hicha koramu dia adiha furumuge hama deduhe por kurin huriha umra verina ekiga hasaha baddo me baba mi datura tayyaru mattaka mi mativeri alukuma tayyaru mattaka for kodenge huriha maulumatake for koddi adi me ekiga ufedi huriha swawatake olympiadum beonu mi huriha swawataka jawab di war rangala datura peshumge kuriga tayyaru koddin kan alona ma paha kollam beonu adi airport an awmge kuriga hama check-in ge huriha maru hala nimma fa immigration nimma visa nimma huriha kame huriha ma koppa airport an airo goti mihar almenna airport an hisaban adi mati midaturuga tateke pure gina umra verin bairive adi gaggandaka first gadira 30 minute ge daturaka pohuga nasi rangaluka mu mifar almenna sida direct plate ga datur purumge fursat midiboni sida direct plate ge first gadira 30 minute ආදෙවුණු අධි හැමයාගේ එයාපෝට් මරු හදාස්තම පාහකොල්ලම් වරන් අවහ අම නිම්මා දෙවුණු දෙගඩින් හායරු තරේ ගල්මෙන්න හුරි හාදගේ ජයකොම් බහ එරුණ එන්න මෙස් ට්‍රැෆික් බාර බොඩුමා එකීගා hotalan awmuga ummidu puri warabura begina babuttakin hedavi hotalan aasta kyaagandaka gadiyen ha rolmen hotaluga heda kuri wara rangalan irshawata demundi hotaluga kyaagandaka gadiyen ha roi de namad olmen nukotibuma ekiga de namadu ko ka hadagen olmen umrage matiwari alukan ada kurmattaka hakabutullo hege fula diyai paha kollan hama hotalu nikun emme pahu agutuga sama emme pahuge irshawata hama wara rangala deepa olmen hur team ekko hama misrab jei gefulu sarahadduga istama hurihame mes ekuga wagutta gaggandaka hama sheha ekiga hama wagutta hedakon hama wara rangala mi puratama umra almenna hanimma deonu kam paha kollan to afge habburu istama aammu gotigga mihun jamawa wara nuniya mihun anna wara badafa almenna mi paha korone puratama umra nimma deruga mihunge adadu wesa madu hama wara gina befulunna almenge midaturuga baagri wara gina befulunna hama gefuluge allumuge nasibe smate pursat wes debigen dia ade sayu kurmu pauga emme pahu maru hada almen miharu mi nimmali bo algonduge digu istashi gandu miharu mihiri baadafa mi ya hisabun almenna irada kore biyamu ama mi umrage for mi daturuga ting umra korumge fursate badibe furatama umra almenna mi nimma devani alhamdulillah irada kore bi almen mi daturuge hama muhimmu mawlumatan mi tajriba tibe fulna almen hissa koram gendanam beenumaki ama den mes tama mi umra ge alukan ada kurman annan tayyara tibbe parattakan adi aastakon alan anna parattaka mi mawlumatuge sabun kommistarige ehi teri kame dibigen diu